Iti na minsan nga inakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa dagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kasta metten ti diploma. Nakyuryusak nga rod ket dinengeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat tapno innak met ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biag apatyek a makaibati iti nabalitukan nga adal. Nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkapsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay iti adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka, Glenda. Birbiro ka na ka man ni Teacher Eddie Kalman. Agkara-absent ka mat ngamin. Agdrapak san Jenny. Anya? Ngam apay. Sayang mat. Sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho ang langit. Anya? Sa dino kumangay mat ti pagtrabahoam? Basta. Ada trabaho nga agururay kanyak. Palpasampay dagiti requirements mo. Iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masadutak ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agungit da. Kayat dakit di tapno awanan paggastusan da. Anya? Wen, isong agdrap akon. Agtrabaho akit din. Isun tumatla ang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen Jenny, apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y, friend, naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko, apapanan. Arak di jay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy, kat siya kong titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amat ti panagadal mo? Bayahamon day ta adal-adal, friend. Isang tumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mati kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilya. Saan da ka mabantayan? Awan lapwed kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amo kan ka, Glenda. Kinay-kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak ngamin kat, no jak makaraman iti arak, iti lasud ti agmalem. Anya? Anya lagi din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagayam at nagdrap. Oray siya, masaluta ko nga giskwela. Iso nagdrap ako. No, kasta, we are meant to be. Wala niya. Nakayat mo, yawit ka na jibalay. Anya? Wen, asawahan ka, Glenda. Di ka man mangrabak iti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kasla akpay kit din naimunawan iti daytang ibagam. Saan nga mang rapraba? Nakayat mo, agasawatan. Ikasar kamit. Di oray, ang grande pa yun, nakayat mo. Anya? Ato ti kwarta. Ay, si, kwarta da mami kan daddy. Anya, ay suasa na bardekan San Brian. Dinasayaat. Ituro mo pa ilang. Iti kasta, mausawan ka. Sana ka na kwarta ka. Ano ti bagbaga? Iyawit ka, no ko na. Iyawit ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito.
Itay pa nga umawawag ni Mami. Sino ti? Hoy, Brian! Brian, agree ka! Umawag ka. Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa sino ti ayarta? Sa di na ba ka ma? Didi balaya. Di ka man naging didi. Amok mo't lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian Dinak man... Ala, bumangon ka kit diditan. Kat purno sa tibagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam... Seryoso kiti bagbagakan kay di rabi. Sa anak panabartag akas kunam. Brian? Di mat kunam akayat nakmat. Kwa? Malaksidan mo, bartag mo day jay. Eh... Awanan mabalin mo. Nalpasan ti aming kadatay di rabi. Nulakit dito manugot ka. Agkasarta na dagos. No di mo kuyat, okay la kanya. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian tiyaman. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana? Di ka makibiyang ditoy, no di mo kayat apati sika kitong paag. Ha? Nanang. Hawanan ka itibain. Tiyam mo, may, igagain mo ti agad adal. Ngam saan matgaya, kaday tamat gatal mo timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni manong mo ang naggraduar, gan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa'y kit din a babae, tinagaramid, iti pakay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang nga masikukan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak niya. Ikasar ko ni Glenda. Uray pa'y, nag-uubing kayo pa'y laang. Anyalaangan kay tagbalin abiyag yaw. Nang runa intunad na anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyang ita, ha? Di kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Nanang. So na balay, tayo jay kami tumutan balay nga agnad, nana. Adamot dadadi kan, mami. Isuda pa'y ti makamu kadagiti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbiro kami nga agasawa. Di gagdanag, tadyak baybayan ti anak yaw. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa yan si Macbeth? Awan pa'y mo't, Daddy. Ngam, nalabit. Paawit din dayjay, manipot iti trabaho na. Ibagam tuman to may palay. At agamin ilaklako ti kumpare kalugan. Mapanminto kumakitaan. Barang kabalan na atarimnan. Ang gatangan min. Sa amin tumat ilako itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy. Ibagaktukin ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng Daddy. Kabulan ng gaya man. Sumagmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sabay makatawan nisa nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ron, Nanang. Ay sos, ag-control kayo mga min.
Rupag lang ag family planning kayo, mat. Iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam lang tayo da balayan. Daddy, Ne, ada ka matgayam di ta abalayan. Talaga kasta, takaubingan da ngamin. So, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Agyaman tayo kitya, tagsasarunod, kitya puko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapiksa tayo upay nga agawawir. Ay, sa bagay mo't kit di abalayan. Lupag danagam ti pagbiyagan da. Di ka madanagan na balayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakita ko mati panagpaliwan ti anak ko. Putnong uping tapay. Agam saan na matabinay pa yan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtangan. Ikagait na mati agtrabaho para iti binukul na pamilya. Sana ya, Glenda. And Daddy. Putno timbagan ni Daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nag-asawa. Saan da kami mo tabinay bayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti apukot ha. Ayaw na, agawit ka kami ng bagay. Iti kasta, maaw-awir mo madazakan zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontratak. Sana kon nga agrinyo. Gawin ngamin na. Iti pa lang amin nga ipagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo't siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipundar mo. Kabayatan ti kadam ti tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanaw ti panagan-anos mo dita bakit? Ubing pa ni Brian iti pemanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit ka, tatlo makaita na kamay. Mami! Ay na, nakatataerlat ta ti anak ko Putno ti ko na ni Daddy. Panawan mo tantap no agawit kayo. Iti kasta, makaina na kay mutten. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasak mo trabaho para kada kayo. Ay na, amum ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunakin ka anak ko. Kaya't kaunay nga agkan kan arakupan. Ni mami mat. Sana kon nga ubing. Tapno agkat kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasa nyo iti iliw yo kanyak. Iso nga agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga anak ko. Tapno maaw-awir ko meten dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no, mabalin nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikas kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkura nga mangmangpit ka. Wen sa bali latamot at dabukod ko akwarta. Di nagbatnugak mat. Nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanyak. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangen. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko, no, gastusan. Magatang mo mo't amin na kay kayat mo. Ikan ka ti kwarta. Gatangam lagta ka din, no, anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makamu, kunak lang aro din. Brian. Sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunam. Sigurado di mo mabaybay ang dagiti anak ta. Agpaiso, Brian. Amumot asanak ka narigat akasarsarita. Ngam kas iti nakon. Sigurado lang di mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian. Ikari.
Katagyaman ako, Nay. Hello, apay ay ha? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito talyer. Nagadot isang sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka, Dagos. Nagnato ti gurigor ni Zion. Apay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Owen nga ron. Nadyak man amo. Agay ay ayam damat kan ni Zach. Magamuan ta kila at matlatan na nagsangit. Edi sa klutak. Kasta mo na yabara na. Tay-tanti bagbagakan ka, Glenda. Mabayab-bayam sanda kiti ubing ha. Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ati panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling ak. Ngamjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanra na nga sakit ti anak ta. Mga asim, santa kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kit din. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo di tabalay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris mo mat siguro itanti ibagbagak idigan ka, Glenda anak ko. Nanang. Pudnaw, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. At dagat adan tulat ta saan niyo apag kinaawatan nga agasawa. Nagruna no may papankadagi ti anak yo. Kastamot din iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. Nang. Hanggang ano sama, tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide, di maisa ka mat kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantail. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak man iti saan arumbang ako na account. Pakawanan da ko mananang. Nagbali na kasukir nga anak. Ti amok idikat. Saan kayo nakasapulan pa'y? Ngam nagbitutak. Gaputa. Tada kayong matlagayam ti kamanget no kasto nga da parikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman. Ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan. Nalpasan. Addan anak yung ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan may isa. Nasingpot-pot nagiti na kay kamangam. Nanang. Amin ang babawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag. Dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? Okay lang, mood friend. Sana maliklikan. At dalatasan may apagkinawatan nga gasawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlang nga dagos. Nasayaat nga rod ano kasta, friend? When friend. Katsi ka, kumusta ka mo din? Dahito eh. Kaasi ti apo. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso ngay nararapaap ko. Ay, imbag ka pa'y friend. Sumagmamanulaan nga nabulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, dayta mo ti nararapaap mo idisan ka di. Kunakmat ngamin kan ka ide nga ituloy mo ti agadal ngam nagtangken mat ti ulom. Kinaykayat mo mat tinagyan iti inuman. Anya ngay, inasawa da kakit nga rod adagos. Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Sayang, ngamin, jak na enjoy ti panagbalasang ko. Nasapa anak asawa ak. Nasapa ak ngamin anaganak. Nasapa ak anaadaan iti obligasyon.
Pagyaman naklata na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga asawak. Kasta mo dagiti na ikamangak. Talaga siguro akas dati biyag, friend. Iso siguro ti makuna agasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat a katugangan? Saan ka di? Awan mo't kit di friend. Aklunak a nagbiddutak. No amirisak ngamin ti amin, awan sa bali a pabasulak no saan at ibagik. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin, nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Imbaglaangan, tanasingpet ken nagagat ti nagbaling nga asawak, kastameten dagiti na ikamangak. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron yu ti rigat ken sakripisyo dagiti naganak yu. Ngamin, awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay, ti anos mo nang ibasa ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaket talaga siguro nga iso ti makuna agasat mo pagayam ko. Anyangay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso nasapa ka mat anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo na-enjoy ti nagbalasang. Sayang mat, gaputa saan mo iturpos ti panagadal mo. Ngam no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam kastameten dagiti na ikamangam. Agadal ka, aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam, Glenda, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Sakbay ti amin, kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko maipapan ken ayat. Kidawek nga iligid na kumalatan itinagan aroda. May saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makelak ngamin kas makuna a Kristiyano, iso nga awan unay ti makuna a barkadak. Adaman ngem iti laeng simbaan, numad iti pagadalan, napili laeng. Sa anak a mahilig iti nightlife, sa anak matlaeng a mahilig nga umatindar kadagiti family occasions, kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko. Banag apod numet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madendag ita simbangpet nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama, order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, naapay mo't nga minamasapol nga aglako kapailain. At damot it-itid mikan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abas nagastusan lang tan dagiti it-itid yo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nang runa ita, taanda ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat makaam mo, iha. Basta di mo ko mabaybayan, ti panakadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo.
Ngamin, igagad ko matiagadan. Rumbaglaan diha. Saan ka pa'y kumamaki boyfriend, ha? Tuladam dagiti kakapsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagradwar kan naadaan-dan iti natalgad at trabaho. Wen ka di mama, no worries. Amo yung mat abalay iskwelaan balay laang di ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wen sir, siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anya oras mo nga ta nga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruarte balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Oh, anyang iba nang dagitawit mo, friend. Hoy, agsisinnumbangir mo tipit-pit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Aya, malala. Mutoy nga ro dagiti duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi kamot, friend. Sige man nga rod, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka magtulungan. Wen nga rod, sana bale. Pailibre ka iti merienda itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay, katuin, Dahil talaga yan. Joke. Ala, mapandagit din, tani. Idagas tapay dagito iti ko na ma-dropping area. Hay, sapay Lunes ita. Amangan no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan, ha? Uray siyak mat, friend. Mala, mapantang arudan. Kasino ti lalaki ang nakamotor ka na yung agsubli-subli dito'y balay bakay. Agar arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-arim ken kuana. Nakasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Kat aday niya wat ti lalaki ken kuana nakaplastik. Diyan kamin mangag ti saritaan da tam medyo adayo ak iti ayanda. Dayjay! Apay nga agisem ka. Mga no ti delivery rider ti pagpagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderen na iti online. Tay pagpagada Shopee delivery. Wen. Apay man kami na masapol nga aglako-lako pa'y laang dyan nakta. Itsa anak ba't nga kurkura nga mangmang ta di ti allowance na. Ay na, bayam ka dilatan jay anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka kadagyaman, ta business-minded jay anak mo. Sala nga dayta, makatulong pa'y kadata. Sa bagay matkindi, ay ganday, ang mga mabaybayan nanti panagadal na. Gapu iti dayta Shopee. Banag ko na, saan mo't siguro maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nadakam jay anak ta. Iso apat siya gadi na baybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo di 20 pesos para iti pang cash out ko. What, sir? Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos. Daytoy, sir? Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Siya man ang timang i-deliver iti parcel nyo.
Okay. Sige, mabalin ka diya pakidrap mo lang ni Jebalay. Ada ijay ni mama. Ada akpay ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anya oras nga da kay di balayo, ma'am. Ha? Adapay mat kiti dadto mga i-deliver to. No, okay lakin ka. Mabalin mat nga ora i-deliver kung titi parcel mo. Inton adakan i balayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sikaman kit di, sir, no okay lang kan ka. Well, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kan tulatan, ma'am. No adakan i balayo. Sige, sir. Thank you. Bye. Ita lang ang amingming at tirupa day dya rider. Natarmat gayam. Nakasingsing patpay. Saan nakas kadagiti na duma rider. Lakay dalang arudan. Naungat kan suplado dapay. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. E di kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Jakman amo. Ngam, kasla nakalaglag ang tiriknak kan ko na. Jak paikit din malagip no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay niya jak matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Sabali samatan da ito'y amarikrik na. Oy, Roda! Sigamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla, italaeng ang nakita ka iti kasta alangam. Anya? Wan, friend. Uy, in love kan samet. Ha? Sigamat, Ivy. Tilamadmadlaw mo. Ay, sus. Agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Nagsawat mo, friend. Ang mga nadamang kangaggan ka. Oh, anya ngay kuma. Awan mo dakes na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Anggam ti salutsot. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Ah? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka, no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay di kantin. Ijay ta nga istorya. Okay. Mapanta nga ro din ha. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaam mo. Iti love life mo. Anya? Roda, iha. Oh, mama, da kayo matgayam? Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka, sagaysay. Abay, ada ka di patpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wan, ni Ivy ti ururayag. Rumor kami ngamin ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wan mama, da kayo ngay. Nakapalas kayo mat. Wen, nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito eh. Wan mama, agananad kayo. Agi aman lagi ha. Kastamat ken ka ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence Daydan. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. No, adakan dito'y balay tarumwarak. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Atoy, sir. Pakibilang mo man, amangat kit dinukurang. Sana bali na kurang, ma'am.
tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Kuha ma'am. Ang akula tayo siya. 1, 5, 6, 7, okay ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam, amang ano mabalin aro, dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nang runakat sa anak mo't a maestra. Uwan nga roda niya. Ang mura siya. Sa anak mo't a maestro. So, Renz, kunamlatan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod ma. Ay, Rods. Ay, Roda ko na ko ma. Next time to manin ha. Sige, Renz. Agan-anat ka, katagyaman hak. Uy, friend. Kumusta kayo mutin ngay ka ni Mr. Ryder? Ah? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na ang parcel ko. Aywan kayam, ada ipakita kan ka. Ano dahi ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love kay ti Dayjay a Mr. Ryder, ha? Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ron tunggal makitkitak ni Renz. Uy, ano fairness? Gwapo mo day ta a rider. Uy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti rider kat pamilyadon. Jak matinggagara ti mainlap kan kwa na, friend. Basta, my heart loves him. Uy, sus! Kapag ba ti marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Hala ka. Siyempre, ako naman tong si Malande, ag lipstick kan ag pabangluak mat iti makaayayo. Ay na, sika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga a crush ko din a rider. Kan panagriknak kat saan langan a crush. Agayatak kan ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amumpay kuma, nasaya at dayta a Renz, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan mo ti sumangsangput nga order mo iti Shopee, iha. Wen mama, insardan ko pala ang tiagla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango tiagla ko. Nasaya at mat nga rod no insardeng mo bailaeng ti panaglako. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Nangro na kat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. Wen mama, Kumusta mat nga dagiti grado mo, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OJT kayat ko asawen? At ka di parikot? no dagiti grandok, kas iti sigod, okay lang mat mama, pasado amin. No may papanmat iti panag-OJT, puyat, ngam okay lang, kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken natnateng, iti kasta, at pamigsam nga puyat. Diklikam ti mangan kadagiti chichirya dita, kas kada soft drinks, gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. Wen mama, jak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Jak malipatan ti nakaamo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan daytoy akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agurdarak iti uray anya ditan, barang iso ti mangi deliver. Juan, kasta ngagpaiso ti aramidag. Yes, hello, good morning. Good morning, babe. Ay, Rods. Namiss ka, delivera na.
Nabayag namin nga awan parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi-deliver. Ba nagapakaragsak ak unay, Renz. Talaga? Wan, Okay nga Roda. Urayin nakbit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Urayin naklabihitan, wen. sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyaman nak Roda. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na iti Rabi, Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobium ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga rod, ano agsasao ka kat kasla nobium matan. Sige man. Kasla laang, friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami na nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nga agkita kami. Ilibre na kano iti din ang nagkadkadak. Tapay mo't nga yan nagkid-kid ka, friend. Mabainak nga min, friend. What? Hay! Sika talaga. Di ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagraduara kon. Kat, anyang iti ko nana, idin bagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na at di komunikasyon mi, friend. Ay, anya matan. Impig sana matan ti todo. Sapay awan payong ko. Imo namat gaminan na nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kano kami ti biyahe nga agawid iti lugar da. Ay, kapilitan nga urayag nga agsardan ti todo. Diyak mat kay tagkalintuduhan. Amangan magsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apa yung kasla nakikot ka, nakakita ka niya? Saan man? Naklaatak lang amin. Diyak ninamnamat ikadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog kayo di paradaan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kaya. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak latipod na. Aywan kaya. Anya nga di plano mita. Kahit ko asaman, kasanong ti datdaton ko kan ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nak matrens. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Agigang awan pa'y na talaga da trabaho. Dahit ang amin ting karik kadagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka matkit di. Agam, mabalin ka di maala o no maamuan ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, sa anak unay nga agpo-post Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan parikot iti data. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kawawag lang ni manong mo, Arodel. Amangad no, kayat mo ka no ti sumrag iti call center.
Pagururayam ka no iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isarag nakakano ni manong mo iti pagtrabahuan na. Mabalin mat ket di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat nga agpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungaron ni manong mo. Tagsarita kayo, may papaniti day tabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikong kan sakit iti trabaho. Ang mga nalipatan mo tinagtulagan ta. Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang amumat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Ang Roda, manong mo tinatawan nga gururayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda, Okay, kastoy langan. No maawat ang tinagaplayak at trabaho. Diretso, awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga raman. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro kang iti sa bali. Saan ka kadi amadanagan? Nasamit nga wanti agur uray agunggunam. Gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang na panawan, Lawrence. Okay? Sige, ibagam day ta. Nodan to natalgad na trabaho, agayan ayatan. Wan, promise. Okay, urayak day ta ka nito, Roda. Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod iti nagkinari kami kani Renz. Ano maawat ak iti nataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami matan. Kamaudyanan na. Regular ako iti trabaho. Tinasayaat. Awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Hoy. Apa yan, friend? Apay nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man laang timbaga ni Renz. Nga dagaya man kasukat ko. Isugayam adin ang sungsung batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Kaputadan sa mali ang babaeng itibiyag na. Nadyak inistok ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend. Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno. Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Panangal lilaw. Friend. Maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinawatan yo. San ka di? San mo't nga official di relationship yo. San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdaton na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw-ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaan. Angam, anyangay nga rod, friend. Talaga kas na tibiyag. Ano sama? Dadamot basol mo. Panunutom latan,
Asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di? No kaano ang nakasagana akon, isumeten ti panangikulasay ni Renz kanyak. Nagsakit, Miss F. Nagsaem. Nasayang laeng dagiti kilig moments ko. Nasayang dagiti ragsak ken planok para iti masakbayan mi adwa. Nagadu ti agar-aram kanyak ngem isu ti inpang pangrunak. Ngamin ti ammok ket isun ti lalaki amang idatag kanyak iti altar. Ngem nagbidutak. Aklo nagmatkit di nga addamet basol ko. Damag ko ang nagkalaysada kanon iti babae anang isukatan na kanyak. No kumata adam ako na a time travel, isublik ti amin iti nagamammo kami pay, ket siya kun amismo ti agaram kenkwana. Makatawan matan ti napalabas manipod daydi a napasamak. Iti agdamak ket makunak a nakamove on matan. Namin pinsanan analipatak ni Renz. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. Makaisemak dito'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Alakat talaga siguro asaan ada kayo ti agkagasat. Pinagtagpo pero hindi tinadhana ako nada iti Tagalog. Husto lang siguro a pinaguray mo. Tano nagdardarasudos kayo amangan no saan ka nakalpas iti panagadal mo. No nakabirok iti sabali, talaga asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Enjoyam pa lang ti kinasinggal mo akadwam ti pamilyam, ken gagayam mo. Ag-focus ka iti trabahom. Panunutam ti masakbayam aging gaadumteng ti lalaki a paraken ka. Alakastan pagayam Roda, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma, tas ikakaratkat kayo adanunen to'y nanumo asurat ko. Naawisak mat ang nagsurat, tapno innak ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kan ayat. Gapoy tinalaos a panagayat ko kani Alan, nagbalinak abulsek, ketjak in kan kano ti pananglukluko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na, iti likodan ti panagbababae na. Aging gadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy third anniversary, babe. Eunice. Ano ti kayat mo kanan? Agpili ka, takarga ak ti platong, babe. Houston. Jakon kayat. Ha? Ni, apay, nagado ti in-order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti Sabali Restaurant. Houston, Eunice. Kayat ko sawan. Putten tante relasyon ta. Namin ano na daras nga agparparignakan ka. Agam agit pupulsag ka. Alat, pangasim. At data dito yung restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar a pagsalitaan tati maipapan iti daitaba na. Saan? Kahit ko adito'y kung alagpasan ti amin. Kata. Apa yan, Hana? Anya ti makagapo. Simple lang. Saan kan ay ayatan? Awan matambo ka nagbasulakin ka. Di mo kumamot aramidan ti kasti kanya. Ang naasim. Diyak ko makayat nga ramitin dahil kan ka. Yaman niya, anan. Inuray ko kasi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngayon kaslawan lagan ka. Isosya ko na mismo ti makiwinnas pos ka na. Ag-break tan, ganis. Saan, anan, pangasim. Di mo kumamot aramidan ti kasti kanya.
Pakawanan ako ma. Yung aging galaangan dito iti pagpatinggan ti love story tadwa. Eunice! Okay ka? Lumugan ka. Tayo tulog kayo di balayo. Oh, Eunice. Apay nagsangsangit ka. Ada ka din napasamakan ka? Vince, niyan, in-break na kun. Kastaya. Ala, di ka nagsangit. Sana rin bang asangitam ti kasya klase ti lalaki. Vince, Gusto na. Di ka itanag. Adag lang dito, iparakan ka. Di ka tupulos panawan. Namamamting ka adak iti sibay mo, iti amin naguntaway. Ikarig dahi tayo, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan, Oh, anya tiraramidem dito eh. mabalin ka kadila ka sarita. Awanan ti rumba nga pagsaritaan ta pa, Eunice. Alan, mabalin ka di, nagsinubyan ta, pangasi. Maminano ka di nga ibagakan ka di ka na ayaten. Sardengan na kuman. Lipaten na kon. Takas taakmatan ka. Inaramid ko na ita. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kaita. Ayayatan ka pa ilang ngalan. Eunice, jakon kaya ta masaktan ka pa eh. Di mo ko maipilit ti bagim kanyak. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan kan nga ayatan? Saan ba't siguro ang narigat nga awatan tayo ta? Kasyang kumamag tabagin. Apay. At ka din sa bali na iayatan. Wen, adan. Iso apang ang asim talipatin naman. Saan la si siya ti lalaki? Nalapit asaan adata tinaituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa bali. Patsyek nga aro ti mas deserving iti panagayat mo. Sige. Nakastati ko naman. Ikarigatan kalipatan nalan. Ket sapay na kuma. Tawan to ti pagbabawiyam iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice. Happy birthday, Bess. Thank you, Best. Hi, Vince. Impagmanta nakaumay ka? Siyempre mata. Malipatan kaya mo ti special na ti best friend ni Eunice. Happy birthday. Agyaman nak, Vince. Ah, ato iti regalo para kan ka. Oh, wow. Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Bess. Ato'y magtirigalo. Thank you, Best. Okay. Kumusta kayo, Matan? Da kayo ka din ato, ha? Ah, saan pa eh? Tigat ko sa man. Agayam kami lang ka ni Eunice. Kunak nobyo kayon. Kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince. Ada kayo maggaan dito eh. Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi Nelly, happy birthday. Thank you, bro. Jonah, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly, barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly, ni Jonah, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend. Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform na ubing kayang ti-type mo? Ay, siyempre mata. Abay, di ko nang kadikat urayag pa iti 2 months, 3 months. Talaga mo na possible ti rupa man niya, Alan. Kalpasan ti naramid mo. May turod mo pa ilati ang pakita dito eh. Wait. Ni ka di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan?
Kunak man no barkadam laang dagito eh. Si kati makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kas tatibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na. Agin inayat kami ngamin at talaga ka ni Alan. Pwede mo mutan ka ng in-order mo cheesecake, Eunice. Kwa, Vince. Pasensya ka na. Nawan anak matanitigan sa mangan. Aging ka kadita. Kat ni Alan pa lang tilinahan ti puso kung panunod mo. Vince. San lang mat ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At dahil dito'y para kan ka. Mabalin mo mat nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Ang mo mat ang bayagan nga ay ayatan ka. San ka di? Vince. Masaksak kita anak man. Numakikita ka masaksaktan ka gapo ko ni Alan. Lipatan nga minan do dyan lalaki. Siyak lang ang ti ayatan. Ikarik at di kan tulumdang iti tindag. Di kan to pagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat maudi nga angas ko. Ay, makabanog mateg malmalam at trabaho dito opisina. Ay, makapabisin pa ikitin. Agalas 5 kaya man iti malam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya ti raramidam dito eh. Anya pa ko ma. Sukunan ka ha. Sika talaga. Nagtaktak ka man na ako na. Okay lang. Baka nagsakak timang sukon kan mang itulod kan ka. Ay, gaman Vince. Ay, magayam. Ada surprise akan ka. Anya nga data? Diyan ibagbaga ha. Surprise niya Rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnus ko lang dagiti papel iti lamisan ko. Wow! Talaga mo ta na sorpresa aki tinaramit mo a preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti bannog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pa sa ganam. Siyempre mo ta. Vince. Amom, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyaman na. Gapo iti kanayo na panangan andingay, kan panangparparagsak mo kanya. Awanan nyaman na. At anda pa paragsak ti biyag mo, no hayatan na. Saan la na ingkap satan? No di kahit kas iti panagayat kumatkan ka. Vince. Si sasagana nga agbalin apanakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Ha? Alan? Anya ti raramidom dito'y sango ti balay. Kahit ka kumakasarita, Maipapan iti anya. in-break ko ni Juna. Kasta ka di. Apay nga ibagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang lang. Inaramid mo tikas jay. Gaputan amiris ko si kati ayayatek. Husto nalan. Sartingan na kon. At dan nobyo. Putno nga dan homyam. Ngam amok asaan mo nga ayayatan. Ngamin, aging gaita. Siyak pa'y lang tipit-pitik ti puso. Pag kunaam kumamot talan. Gaputay iso ti marikriknak. Di mo kuman parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pa ati ka matagtagal ya.
Ha? Di ka di manan alan. Ah, Vince, tikit di pa nagmanehong tinto na rin. Inawagan nak ni Alan. Kinunana nagkita kayo iti na minsan arabi. Anya? Pudno ka di nagkita kayo. Saan mo't nga itinagkita kami? Iso mismo tinapan ni Jabalay. Inuray nak i-gate. Iso ang nagsarita kami. Kayat mo kano ti makisinubyan kan kuana. Awan kasta nagsaritaan mi. Urayan niya pa'y ti aramidan na amang pilit kan ka. Sapay ko ma, tadi kan makisinsinubyan kan kuana. Vince, Pangasim ha. Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Kapulakan kuana. Amumot mo kasano ti panagayat kan panang ipatagkukan ka. Ay ayatan ka una Eunice. Dahil ako matika na yun nalaglagi pa. Apay nga tawad Jack makontak ti number ni Eunice. Ita ipay nga out of coverage. Sa dino mo tatayan na. Ay, madanagan ka. Ni man kiti naili ti awagak. Bareng amuna ti ayan ni Eunice. Hello, Vince. Hello, Nelly. Pasensya ka na ano na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak. Kwa, ada kami ita dito'y bar. Ah? Dito'y nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita. Anya? Oops! Hinay-hinay lang, Eunice. Adun tinainom mo. alright. Sige, mada. Gusto datan. Abangan mo saan tanto na makasala inton madam tama. Nya kakatianan. Di nagmanlapda na kasta. Kaya't ko ba iti uminom? Kaya't ko ti makalipat. Kahit mo lipatan ni Vince, kasta ka di. Mamamalan, oray kas jay ti inat aramid mo kanya. Aklo nagkakpaiso. Nga, kita. Ayayatan ka pa lang. Isuro nga tak dito'y ang magisinubyan ka. Kasano ako makasigurado at di naktumanan panawan kan saktan, ha? Alan? Labunakan ka. Ipatpatag ka unay-unay. Nalagi dito'y makisinubyan ka kanya. Ay, ikari nga, pagbalin ako ng nasayatan, nobyo. Lipatan mo din na palabas, kat mangrugita manan. Pudno ka titay taanan. Well, iso nga isinamon ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice? Vince? Planong gayam asublyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti explain mo. Kit naglawag tinangig ko. Vince, Inayat ka iti kastaunay. Nagbalinak anapudnukan ka. Hanggang apay anaramid mo ti kastoy kanyak. kuha. Sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, aksabli ka dito eh. Vince! Vince! Payaan mo ni Vince. Aldak lang. Saan? Ba't ang nakalan? Kasaritak ni Vince. Vince! Agsaritat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ipatanak! Vince, pangasim. Agsaritat ako, ma.
Awanan ti ron mga pagsaritaan ta pa, Eunice. Nagbalinak at nga. Ngamin, inayat ka pa lang. Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulan dagita, sorry. Manipo dita. Putden tanti relasyon ta. Kat nawaya kayo ka ni Alan. Saan, Vince? Si Kati ay ayatay. Patyan na kumamot. Please. Ulbot ka. Ulbot ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim! Vince! 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 Apayagid ka! Adalugan na di malikudam! Vince! Iha, bawal ka na sumrag dito operating room. Boyfriend ko din-aksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan dak na umasidigin ko, anak. Pasensya ka, Iha. Ngam talaga sana mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim. Di nagkumamat panawan. Vince, ayayatin ka, unay. Initiating. 1, 2, 3. Clear. Ay, Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear. 300 joules. Vital signs. Still negative though. Silence set. 20 p.m. Pinaramit niya amin na nakabalan eh. Talaga siguro nga kailangan ititipiyag ni boyfriend nyo. Sana po na ito saan, Doktor? Pakipaglabingit kami, ma'am. Nalaos ti panagbabawik, gapoy ti kasjay nga inaramid ko ka ni Vince. Sakto laang naamiris ti kinapatag na kanyak, idinapukaw kon daytoy. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Jak matan nakisinnublyanan pay ka ni Alan. Kat ita, agmay saak nga agbibiyag. Single. Adda dagiti gundaway amalaglagip ko ni Vince. Masaysayangan ak unay. No sa anak laang siguro ang nagbalin ang managing bubukod, nalabit, si bibiyag pa'y ti lalaki ang nagayat kanyak itinapudno. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Kunada ang nasaysaya at no umiwas, wenno lumiklik ka iti relasyon ngem ti agbalin ka a panakip butas. Kunamet dagiti dadduma, okay laeng ti agbalin a maag maipapanken ayat, basta mailaban da ti ayaten ken ipatpateg da iti biag. Ngem ti kinapudno na nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa, ngem ti mangnamnama kamet iti awan. Nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa, ngem ti makasakit ka pa itirik na ti padam a tao. Sapay kumatagbalin nga adal daytoy ken kadagiti makangngeg. Alakastan pagayam Eunice, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.